sangre! Tinapalabas, naalarma manan ni Don Esteban gapu iti grupo dagiti bandido nga agsausawar iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Kinasarita na nga ti Mayor. Nagtignay met dagiti pan nakabag iti lintag iti San Gabriel tapno wanawanan da dagiti agdinamag a bandido. Tapno saan na may raman ni Marisol no adda mapasamak na enkwentro iti Villa. Intulod pa lang ni Benito ida iti balay ni Doña Agosta. Itimet ayan ni Gringo. Nalaingin nga agpataray iti kabalyo. Gapo iti masansan a panagsanay na iti rancho ti gayem na nga anak ti ranchero. Itagagayem, adtuin ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Fernandito! Baka ka didita? Ala, hanya tinapasamak ka ni Fernandito. Isulakit diti na kay diti kasamakan. Umayaw kong gayam! Anya ter aramidom dita! Fernandito! Apay ngay! Agdardara matanti ulam! Agring ka! Agsaw ka na gayam! Apay, Gringo! Anya ter aramidom ti gayam mo dita kasamakan. Anang! Agdardara ti ulo ti gayam ko! Anya? Daytawan na Agdardara ti ulo na. Ay, balong agsao ka. Anya tinapasamak ka. Barok. Gringo. Natay samot to'y gayam mon. Sana? Apay nga matay. Gayam! Ay! Agring ka na! Ay! Gringo. Saanin nga gangangas to'y gayam mo, anak ko. Natayan. Sana nang tilay bagbagayo. Fernandito! Agring ka na gayam! Gayam! Anak, saan ta kanu a pumanaw? Kasarita data kanu dagiti ag-imbestiga. Apay ka no, nanang. At pa nagduado ti dadakil ni Fernandito. Patapon da nagriri kayo. Saan matapod no ti kasta may bagbagada? Ala, kastanto ti ibagam. Ibagam to asaan kayo ang nagkuyog iti panagkabalyuyo. Ibagam ang nagsabali adalan ti sinurot yo. Imbagak daytan. Anya nga rod, basta di ka agul-ulbud anak won. Dakas ti agulbud. Depende ah. Ha? Anya depende. Naibagada na to nagapa kami. Di bagak matan na naging lalay ni Fernandito ang nagpataray. Kahit natin nagiti kabalyo na. Anya? Uwan nga ta. Amangan no kasta nga agpaiso tinaaramid. Saan ko nakita natin nag? Ibagak ang nakita nga uray no saan mat. Anak. Ibagak pa yan nakita yo ha. Anya? Iraman nakay iti panagibagam iti palso. Tapno saan ka pa basulon ha? Kaya't mga rod na nga ibalod dak. Ay saan ah? Ibagak tumtigas jay. Tapno agsarding dan nagdamdamag kanyak. No kasta, saan mo na nakita ni Lolita? Saan, senyor? Di met amo ni Senyora Agusta no sa dino titinurong na. Makamo day jay, nakatugangan ni siya. No ayunan na diyanak na naralakero. No ayunan ni iso, saan kumatan na ibilang na napatag kini Marisol. Natural la siguro nga ayunan na, no masigurado na met apalso ti pamabasol mo, senyor. Imbag ata di na met masigurado, ta di na met bambantayan ni Lolita. Tangarod, Benito. Di na mabalin na ayunan na oray anak na, tasaan na makikita. Senyor, at dandag iti pan nakabag iti lintag. Muy bien. Ala, sikan ti mangkita, no nakalutong dagiti kusinera. Paisagana ni sikan ti komida. Uwan, senyor. Senyor,
kasladala na bisbisinan unay. Agkurang samutin sa gana dagiti kusinira. Ado ti dilata na nakaduli ni ti pagiduldulinan ti abasto ni ti Villa. Mangiruar ni si kay ti reserva. Wen, senyor. Muchas gracias. Iti anapiyo amin na imay pa iti Villa Gabriel tapno agresponde iti insarita ni siya kini Apo Mayor. Pagpagami na ito, Apo. Pagpagami, senyor. One mat kede. Ngam, sobrang na serbisyo da ito na ipapayo iti Pamilya Gabriel. Serbian mi ti Pamilya Gabriel ang nakaadawan tinagan da ito nga ili, Senyor Esteban. Anye. Si, senyores. Nadaw nagpaiso tinaganda ito na pueblo, iti Familia Gabriel. Pinanaganan da iti abuelo, ni da iti papa da ito na lugar. Iti San Gabriel, kas pakalaglagipan iti da iti na abuelo iti pamilyami. Gusto ko yung istorya na da ito yung ili. Gamit ha! Adumatan dagiti Madam Agnesia nag-interes iti Hacienda Gabriel. Di ka madanagan, Senyor Esteban. Da kami timang kita iti seguridad ti Hacienda. Si, ket muchas gracias. Bigbigan ni siya na utang na naimbag na nagam da ito'y na serbisyo nila kayo dito'y Hacienda. Ay, nakaranting lakat na ito yan yung obing. Binikat nga glagto-lagto. Nagkaslasaan na mabambanog ang mga pangato, mga pababa. Iti atidog alubid. Ikaman na, ti agsumbay ramordong na. Sa iso ti ilaglagto na. Marisol po! Aglinglingot kan! Isardeng mo na talalamidam! Umay kan dito, apok. Apag iso titubog ti kakaroon anyong nga inyong dabi nito kan Pedrita. Inumamon. Si, abuela. Oh, kayat tumatlaan nga awagan na kiti Lola. Saan kat nga abuela? Apay, abuela. Ay, Lola. Ambom, apok. Para lang kada papam dahi nga awag. At datayo dito'y pagilyan na Pilipinas, apok. Iso may mayat no dagiti nakairwaman dito iti surutam. Agungat ni Papa. No tong palan timbagana. Bukas ta, binilin na ka ni papam. Imbaga na amin, daramidam dito'y. Alan ni abuela. Ay, Lola. Saan mat Nasayat nga rod, apok. Apok, di mo ka di kailiw ni mamam? Oo, apaya di kag tagari, apok. Di mo ka di kailiw? Nga uray na bayagan, di mo nakita ni mamam? Imayak tabilin ni Senyor. O anya, Pedrita, nalpasan ti problema iti Hacienda Gabriel? Saan pa ya? Ado nga rod ti uniformado nga agbambantay ijay Villa. Sino kami? Dagiti ano penda? Dagiti bandido nga agtatakaw iti baka iti Rancho Gabriel. Kasta. Adon ti inaiwakas da at tinakaw idi paylaan. Nasayaat mat nga rod no matiliw da idan. Ipamaysa kano ni Senyor apatiliw da gijaya. Ada nga min plano na nga ibakasyon ni Marisol ija Espanya. Anya, ipanaw na ni Marisol? Agbakasyon da kanulaan. Kaya't namot amaam-amo ni Marisol dagiti kakabagyan da ija sabali apagilyan. Talagaan nila ang Marisol ti ammo na nga anak da ken Lolita. Talaga mat, Senyora.
Ay, kaasimot na gijay singin nga apok. Ayan da nga tanda gichay. Day nga rod. Saan ko nga mo, Pedrita? Nupay kasta, natalukak. Namnamaak ang nasaya at tikasasaan da. Nagkarimot idi da edita kan hulya. Jaklaan mo, no asino tinaytalak ka nakwada. Senyora. No ni Rafael ti adda kan ni Edita, kaawatan ani Hulya mo ti ayan ni Gringo. Ngam ti atap ko, kat adda sa balian ang ital kan ni Hulya, itintalag ko kan kwa nga apok. Awan mo't nga minsurat na, senyora. Ay, huwag nga rod, Pedrita. Itintutan ni Edita kat nagsurat, no pa'y di namot impakaam mo ti lugar nga ayanda. Kumusta da nga tan? Masarakan mo't langatan ni Lolita, ida? Ay na anak ko, si kagayam at talaga ti agpalidiktoryan iton agraduar kayo. Wen mat nanang. Agyaman tayo may kayo. Ay, syempre imbilin kami ni Maestram. Abi kita na dyan kumay. Nanang, pudno ka di ngagtulak iti sekundarya? Adda kwartata? Adda. Inpabalon ni Lolang dayjay. Kaya't ko makita ni Lolak? Ay kwa. Anya nga tatibag ang. Kinunam nga dayo ti ayanda Lolak. Sa dino nga dayo ti bagbagam. Kwa, Rafael. Saan pa'y anay tati panunutam ita? Umay kakit din anak ko. Adda pa'y dagasag anamurngan ti sigod nga agpalpalabakat yak. Dagasenta, takadwa anak ang mga wit. Wananang. Yaw-awan ko pa'y laang tinamdamagan na. Panagkunak, saan pa'y apanawan? Tapno ibagakan kwa na ti amin. Anya? Saan ka akaraman ang makagraduar? Kastati ko na ti teacher ko. Diyak namin nairo ti talong asignaturak. Hindi may katlong eksamen mi. Anak, Ang madapay may isang eksamen. Final mi pala no may alawas nanang. saya atam tungarod ti eksamen mo Barang no maikamat mo ti grado. Naglaka nga irwar dayjay. No nalaka, di awan ko man ti di mo na irwar. Agsakarak ton. Tapno sigurado ang mayror ko. Takurikto amin ti answer ko. Anya? Oh, darasam apok. Adbanti kali sa abang itulod ka na tayo di eskwilaan yo. Lola, Apay nga aglaladot ka. masadutak na mapanag-eskwela. Ay, sana mabalin apok. Ag-eskwela ka. Makabanog. Saan? Ala umay kan. Kaya't ko na ni papatikadwak. Taglugan na kiti kotse. Saan pa'y analpas ti parikot maipapanid di asyendayo. Isu asyak pa'y laang ti makaamukan ka. Kaasi kayo, Lola. Mapambanog kayo man. Awan an yaman na dayta, tapagwat-watak daytoy. Ala, umay kan. Ay, apo Diyos, pangandagiti nagtagi kabalyo. Ay, sana pa nakabagiti lintag dagita Ay, apo. Musip! Ay, apay, Luciano. Dagasan! Natayin dagiti dumakad duwatay magpaspastor. Anya. Binagkong dagiti tulisan. Ay, ang dagiti pa nakabagiti lintag. Saan pa nakaringa pa? Ay na. Di mat. Pinaturog na Senyor Esteban iday je Villa Idrabi. Ay, sumutla na guli makitagsa awan da dito rancho. Sumipnyo doon napanday je Villa. Sus, kasano nga rodan ngay. Ay, sakayam ti kabalyom. Ibagam ka ni Senyor Esteban ti kada dagiti bandido ditoy. Ngam, apong, saan arumbang apanawan ka dito Agkasakay tan iti kabalyo, ta idagas ka ni balayo. Isa, Luciano, agbatiak ditoy. Delikado, apong. Alakit din. Sa kayamon ti kabalyom tamapan ka ni Jibilya. Masapo lamang ni Senyor. Ta kasarita na ti Pangulo dagiti bandido.
Senyora, Oh, apay Pedrita? sana ka makaid na. Aging ka itidyak masigurado nga awan dakas ang mapasama ka ni Benito. Ay, niyan, apo. Nadungo kamot unay iti asawa ba ya, Pedrita? Nagasat di asawa, am dakasken ka tinatumpungan na. San mat, senyora? Mamati kay timbagak, ta iso ti agpaiso. Siguro Kaya't ko ti agawid Ijefilia. Ay, matanaga na ka talaga ka ni Benito. Tinasaya at intapay sukunan ni Marisol, ha? Kaduan nakpay, Petrita. Dayjay, ada nagsardeng nga kalesa. Isod ti pagluganan ta. Yehey! Ada akon, Lola. Marisol! Adakad? Apoy, adi na kinuray amang sukon kin ka, apo. Kabaalakmat, Lola. Grade 4 akon. Jess, titawan kon. Apok. At damat ni Marisol dito'y balayon, madam. Iso nga agsubli akon Ijefilia. Umayakmat! Ay, saan, apok? Delikado. Basta! Sumurot ako Jevelia. Kaya't ko makita ni Papa. Maipilit nga ta ni Marisol ti kayat na. Gagayem, di uliwayan na dinggan ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!